مايلز كاغنس نها آماده دي دبا ميواني من كولونيل بخيراتي دوهم من براستيل بريس كونفرانسة تماشاكر ادي تفتقري ولاتي خواه بخير وگري دوه ده بريس كونفرانسة تام خمگين كرم براستي دما كتا خاطر خواست من ديت تشافين تجي هسر ببون خمگين بوي بخمگيني تا خاطري خواج روج آوای كردستاني خواست تكارم بزانبم چت خمگين كري چما اوقاس خمگين بوي First, دەستپێک ڕۆژ باش ڕۆژ باش گەلێ کورد و کوردستانی ئەس گەلێکی حەز و هەمیە دکەم دوو ئەمن ئەز ناوە حەسەکێ بووم و من کۆنگرێکی ڕۆژنامەوانی هەبوو دگەل هەواڵێ منە عەزیز مستەفا باڵی و ئەس من گەلێکی فکر کرد لەسەر ئەو بهووری کومە هەبوو لە عێراق لە سووریە و هەموو ئەو زەحمەتی و هەواڵێنمە پەیمانێمە لە عێراقی لە سووریە هاتە پێشی ئەوان و ئەو شانسا مەزن کو من هەبوو کو ببم بە گوتەبێژێ هێزێن هەفپەیمانان و من گەلێکی هەستیار بووم کو ئەز نێزێ دۆستێن خوا و هەواڵێن خوا بووم و دگەل ئەو ڕۆژنامەوانان بووم کو هەواڵ و پارتنەر و هاوبەشێکی گەلێک باش بوون بۆ من و ئەس گەلێک غەمگینم کو نەهێ ئەیلۆنێدا ئەزێ بچم كردجي خمگینن کولونیل براستی کرد تو من گداری کر گوتن دوستکی خوا واندا دکن لی دوستکی دمدریج جبو مدمینه دوستکی دمدریج جبو کردان دمینی لأمریکا ئیرۆ ئەس من گۆتە هەواڵی خوا کاک شاخەوان لە کۆنسولا ئەمنیە کوردستانێ کو ئەس دێ هەموو گاوێ ببم چیایەکش بۆ کوردان چەندێ ئەس بکاربم چ بکەم چ دەستێمە بێت کو بشێم ئاریکاریە خەلکەوێ ناوچەیە بکەم ئەزێ ببم هەواڵێکێ باش لە ناو دنیایە ji بۆوە ئەما هۆن دزانن کو ئەس دەبێ بێژم کو بڕاستی ئەس چ فکر دەکەم تەشتێک تونێ کو ئەس بشێم بەرسیڤە باشی و ڕندی یا میلیۆنان کوردان بکەم کو ئەو قاس ئالیکاری و ساپۆرتدانە هێزێن هەفپەیمانان هەری باش ئەوی کو ئەس دەشێم بکەم ئەوەیە کو ئەس ئەو داستانان ئەو گۆتنان ئەو تەجروبان دگەل دۆستێن خوا دگەل ئەو کەسێک کو ئەز وان ناست دکەم دگەل ئەو کەسێک کو ئەس دچمەوە لالێوان بەحسێوی بکەم کو لەوێ ناوچەیە چەند من باشی و ڕندی دیتیە كولونيل دفكري مثلا از ايرو ناخذ براستي بحثا وان مجارين كنت دحمو بريس كونفرانسين خدا انينا زمان شر والدجي داعش خطر كل سر كردان هيا ليه تخازم انا بحثا تشديد جيبكم براستي جبركم صحبتها مبترى قالك كيف من جيرتي حزكم مبترى في صحبتي بكم ليه دخازم في بزان بنبري بانك برسندن بكم هوني حتى كنجي اليكاريا كردان بكن وكامريكيان یەکەم ئەزێ بەحسێ هێزێن هەفپەیمانان بکەم و ویلایەتێن یەکگرتوویەن ئەمریکا هێزێن هەفپەیمانان و ئەمریکا پابەندن کو
پابندم بۆ ئالیکاریە هەرێما کوردستانی و هەندشێن ئەوێ ببینن لە هەفپەیمانیên me ji bo karên emnî û karên serbazî û di gel wî jî me hevpeymaniyeke gelek bihêz heye bo karên ekonomî û karên kulturî. Ji bo min ez hatim wê navçeyê salek berî niha û min çi kesê Kurd nedinasî. Min gelek xebat kir li Iraqê 2003 li navçeya Diyale. Ez 2009 li Iraqê bûm li parêzgehên başûrê Iraqê û li wê salê ku ez vegeriyam یەکەم ناوەندێ نوچەیان کو gel min hevpeyvîn pêgîna Rûda bû û li wî derê demê hetanê nûke min peywendiyeke gelek baş hebûye di gel ragihandina Kurdî û di gel xelkê Kurd. Heta eger rojekê demekê ku min dest li hêzên serbazî helgirt û min dest li xebata eskerî li heskeriyê Emerîka de helgirt, ez ê her peywendiyê xwe di gel xelkê wê navçeyê rabigirim û hetanê nûke jî gelê Kurdên li Nashville dijîn li Emerîka min dewet kirine ku ez Newrozê biçim lalê wan û Kurdên me yê Washington DC jî deweta min kirine ku ez bo Newrozê lalê wan bim. Ez dibê hindek biryara bidim ama ez emînim ku ew biryarên gelên xweş û başin ku ez gelekî spas. Kolonel dema ez dihatim stûdyo ji Newsroom birêvayekî telefonî min kir got vê pirsê ji Kolonel Kagins bike hinekî siyasî jî pirsê kîfa te pir meseleyê siyasî re nayê. Xetera Tirkî hîn li ser Rojavayê Kurdistanê maye yan na? Oh, I see you get me to warm up with the personal questions. Ez dizanim ku tu min gerim dikey bo pirsiyarên şexsî û nûke tu pirsiyarên zehmet li min dikey. Ez zanim ji ber ku min li press konferansê te pir temaşe kirine ez te germ nakim ji vî alî te dibêjî min tînî provokasyonê ji bo ku ez bersiva vê pirsê bidim lê hez dikim tu bersiva vê pirsê bidî eger dilê te bixwaze. Xetera Tirkî li ser Rojavayê Kurdistanê maye yan na? Well, look, berê xwe bide min tu dizanî welatên cîran hêndek biryar didin ku taybet bi wan e û serbixwe biryara didin û ne ser bi hêzên hevpeymanin. Ew gelek giring e ku hemû ew çalakî nebin rêgir li ber şerê me li hemberî Daişê. Her wiha prensipalek biryareke gelek giring heye ku nabî di çi şerekî de xelkê sivîl bibin armanc. Gelek spas. Başe. Başe. Pirsê siyasî ji fermandarekî eskerî bikî ez zanim minekî zehmet e tüm fermandarên eskerî ji pirsên siyasî direvin bi şêweyekî din zîkzak dîplomatîk bersivê didin her çi qas min bersiva xwe nestancî lê ji ber ku tu mîvanê me qîmeta mîvanê xwe baş dizanim vedigerî Emerîka kolonel biçî ku dera dunyayê têl Kurdan rastwerê yanî tenê belkî li ser heyvê Kurd tinebin lê wekî din li hemû derê Kurd hene te got tu diçî Emerîka tê beşdarî Newrozê bibî hêvî dikim rojên xweş derbas bikî dixwazim bizanibim wê tu ji Emerîkiyan ra ji dostên xwe yên Emerîkî ra çawa behsa Kurdan bikî? Wextê ez ê vegerim bo wîlayetên yekgirtiyên Emerîka ez ê hêndek formê profesyonel hebim ku li wî derê ez ê behsê tecrûba xwe bikim ku gel ragihandin min kar kiriye li Iraq û li Sûriyê û
my colleagues و از بیشم حوالین خواه و هفکارین خواه کل بشین پیوندین دا کارت کن کو دبی پیوست او خلکی کو بینر خوانه باش لوان تیب گهن لباره کلتوریو وقتی کو از هاتما کردستانی و من دست به آخفتنی کرد دگل خلکی کرد و دگل خلکی عراقی و دگل خلکی روجاوا چونکو او خلق کتنه بن باندورا داعشی او دبی بزانن کو هزین هف پیمان چد کن و هزین خواجهی چد کن کو داعش بیت بهز کرن و شری هم بری داعش چاوتی تکرن وقتی از ویدا میدا کو از لکردستان بوما روداو او شانس دایم من کو از بچمن ناو مالا خلکی بچمن ناو تاکسین خلکی بریا سوشیال میدیا ده پیوندی بکم بخلکی و ناوچه کو بکاربم فکری خواه بیرین خواه رامان خواه و زانیارین خواه بگهین ما خلکی او شانازیا منه کو ببم نونر هزین هف پیمان و بیجم کو ام هستیارن بو خلکی کرد راسته ام داعشا دکوژن چونکو کیفا ما به تروریستا ناهتن و ما گلک پی خوشه کو ما دوستنه لحرما کردستانی لعراق و لسوریه کو نابید دوسته ما بن هرشیا تروریستا دابن از بیج ما دوستین خواه امریکی بدیان داستان و چیروکین خواه لحولیر لسلیمانی لروجاوا از چیروکین خواه بوان بیجم و از بیجم دوستین خواه دیدهاتو دا ببنه دوستین سپاس یکم جار کلونیل یکم جار داعش لمخموره به آلیکاریا هزین هف پیمانان و پیشمرگیان هاتا تک برن چه جوان روژان تی بیراته؟ in 6 years ago this week 6 سال برین هاوی هفته و ایلولا ده ایلول 2014 هزین هفت پیمان پیک هاد بو شر داعشی لروجن دست پیکی ده ام وکو هزین هفت پیمان وی ما هیرش کر برای عزمانی کو ام هزین داعشی تیک بشکنن و آلیکاریا هزین سرعرده بکن بو تیکشکان داعش لآمرلی و ما آلیکاری کرد کو موصل رزگار ببه و ما حاول دا کو ام برای عزمانی آلیکاریا خلکی ازیدی بکن لشنگاله و لسعرده هزین امنی کارین کو خواب بگرن و بهز ببن کو بکار بن دگل هزین هف پیمان کار بکن و هزین هف پیمان آلیکاریا هزین دجا ترور پیشمرگه و هزین عراقی کرن کو او بشن زیده تر باوری بخواه بن کو دنیا پشتیوان دگرید و سپاس بو خوده کو ام کارین داعش کس بدن و داعش بن پی بکن و اما از دخوازم دقیقه بیرانینا خو و رزی خو بو شهیدان بکم شر بیزنسی که تایبت و جدیه و هم تجاری نکارن او 4000 پیشمرگه بیرا خواه ببن و 10,000 شهیدین هزین سوریا دموکرات و بدیان 1000 شهیدین هزین امنیین عراق بیرا خواه بکن که خینا خودم بوی که هزی خلکی سویل بپارزن هزین هفت پیمان ریس هیا بو او کسین کو آمادن خینا خوا جانی خوا بدن بوی که آلیکاریا کمالگه خوا خلق خوا نشتمانی خوا بکن و خلق خوا لبرانبری تروریزم بپارزن بحثا آلیکاریا بحثا شر دجی داعش کر بحثا شهیدان کر پلانا هفت پیمانان جبو پیش روژه چیه جبو آلیکاریا پیشمرگیان چه دواره لوجستیکی چه دواره عسکری دا سربازی
Earlier today at the press بری نهایی رو لکنگره روزنامه‌وانی ده من بحثی کرد کو centralized advising model. استراتژی که نوی مرکزی هیا بو بردام بونا کارما چونکو هزین هف پیمان ما شرکرین سعرده نینه کو شر بکتن کارین مشاوره ددن و هز هفکاری ددن هزین پیشمرگه و هزین عراقی لبغدا و لهوليري و له بغدا ما لپازده ولاتان مشاور هنه کو فکر ددن و بیروکا ددن هزین عراقی لمرکزین اپراسیونان لبغدا لهوليري جهه که مینا بغدای داده مزرینن گروپه کو مشاوره ددن و آلیکاری ددن و فکر ددن کو او پیگدن لگلگ ولاتان وکو بریتانیا وکو فنلاندی وکو آلمانیا او گروپی کل هوليري دبن و او گروپی کل بغداد دبن آلیکاریا هزین امنی دکن کو بشین آلیکاریا اکودو بکن بو اکو دجی داعش راوستن و ام دی بردوام دبین لوی آلیکارین خواه و می بردوام بن لآلیکارین خواه بوان هزان بو پیدانا آمورین عسکری بو تفنگان پیدانا وسایتین عسکری کو ام بدنوان بو کو بشین همبری داعش راوستن و شر خواب کن كولونيل مايلز تزيد بوان برسين سياسي وعسكري نوستينم تجي روجين خوين داوي لكردستان هيفي ديكم خوش در باسبكي هولير خوشة هولير بقرة بچه چیای کورکه بچه رواندزه طبیعتا کردستان دوی دمه دبراستی گلکی خوشه بری خاطر بخوازم وی بزانبم کردان دوان سالین کتل وی داره دایی تو فیری چه کرن؟ Well, I have been to Cork من Mountain. از شومه چیه کورک اما از نکارم حتی جاره که دی بیسا بچم بیوی که او جلکی عسکری لسر من بن از دخوازم هرم لوی در بینا خوادم و دخوازم هرم دوکانی جی در یاچا دوکانی و از فیر بوم لکردان کو میوانداری که گلک باش بوم بو میوانان اگر من تنی $1 هبید و میوان من دلار که بید از دلار خواه بدم میوان خواه او هزره او میوانداریه او باشی و رندیه کور کرد لخلق سلیمانی حتی حسکی لشدادی حتی هوليري نشان من دانه و از گلک سپاس گزارم گلک سپاس تکم بوی کو خلقی کور نشان من دانه بخیر بچی کولونیل بجلی عسکرین بگمان ناچی وان جهین توریستیکین کردستانی دمک خوش در باس بکی باش بو کت لکردستانی بوی کرد وی تجبیر نکن کردشتا حز دکن لکدر کرد ببینن بزانه بویتا گرم هم بیز بکن بخیر وگری ولات خواه سپاس کتا آلیکاریا کردان کرو مالا تا آبا بردف که هف پیمانیه ناف دولتی مایلز کاگنس میوانه ببوی Thank you all. I love you so یا much. همیات کم از گلک لوا حست کم خواه حافظ بخیر بچی شب باش. شو باش باش